Turabaramukije inshuti bavandimwe aho muri mu bice bitandukanye by'isi, bamwe ni mwiri abandi ni mwaramutse bitewe naho muherereye. Nguko mumaze kubimenyera muri kumwe nanje Munezero Wili, aha ni kuri Menya Amateka TV. Dufite umutumirwa turangije gukorana ikiganiro cya mbere ni part 1. Reka twinjire muri part 2. Wari ugeze ahantu ngo wari muri hotel muri Zambia, itwera aho ngaho ukomeze byenda ndagenda mbazamo ibibazo. Tugeze muri hotel narahabaye ukwezi kose ndaragera Zambia bambaye isumu kandi nafashe na diaspora iramfasha isumu yari ikomeye mu ngende mbona aba docteur baramfasha irya sumu diaspora ni y'abanyamurenge irya sumu dira nononifiko yego mbura no mu docteur w'amafiko amba imiti arambwira ati rifyo rifite ikibazo mu myaka izoza uzorikuramo gusa kubera ryapfuye ndirikora mungende mu babandi ba Tanzania badandaza imiti bamba imiti ki Tanzania ndayinywa ngumwe numva neza numva ndakibazo ngifite taceceka sasa ngiri Zambia none kuri hotel bananiyo kundihira billet bampaye billet fake nabonye ko ndabona fake kurira Zambia niho shaka kurira na passport yari ya Zambia so barambwira ati nshaba kuriha ya hotel $15 par jour mbica y'ukwezi tuva ko nanifite amafaranga menshi kandi afite n'ijana none hari ndahasiga iki tacu ngiye kusiga nuko na telefone inshuti n'abavandimwe b'abanyamurenge tuvugana na privé sinababwiye byo ndimo nababwiye gusa mfite ikibazo mumfasha baramfasha mo ndariha ya hotel ndiye ya hotel urya mugabaza kuboneka uyo nyene wankorira ishano ya visa uri hanze araza kuboneka umbabarire twari mu binshi byatufashe hariko tugiye kubigemura tugiye kuyirenovela visa yawe hanyuma ibintu bikirukira ndavuga ati amafaranga nari mfite ya deni yamfasha ahandi kuri village nagiye muri village abantu bamfashije ko mbone passport niyo nagiye kuri iyo village muri Zambia mungera hariya kubera nari mfite uburwayi bwa fiko nanwaga imiti sinanwaga amazi atari traite nza muri village banywa amazi ava mu basanzwe bavoma mu bishimo nahamara ukwezi nijya nabi ndyama nabi none y'amazi yankorishano ifiko riragara mbese rirabora birashira cyane mbungere mu bitaro hari ya clinique yari barantransfer baramutelefona mugabo namwe abandi bantu batangiye kuvugana nabo birambaje kubivuga narabiceceka nese nagiye kubivuga tugera ya kuri village ndahaguma ndamera nabi baranyita umujura baranyita umuiskoro mubandi yaje afite ide plan kumbe ni kinyoma nuko muri hôpital bahantaye baragenda ndi muri hôpital general y'Zambia haza umugabo umwe w'umufrero nafashije ndi South Africa niyo mpamvu nzavuga ati bakongomani bene bacu abanyamurenge ugiye kugora neza kora neza ugenda tuvuga ati n'umufrero cyangwa n'umunyinto ari umuntu usanze mukoreye neza ugenda tukayisanga imbere ariko bavuga urya mugabo ninjye namufashije yari afunzwe Zambia ndamukura mu kasho mujana South Africa ku mafaranga yanje mwana mugore we yabiye kuri operation ngo agere mu bitaro arambona bako baransunika ku kakinga banjanye mu salle de docteur karotuyo arambagarika aramvugisha byabaye mfite serum byabaye ndarira amubwira ati nari ije muri mission kanaka yafuye no ndarwaye niwe ya telefone excellence Rubota numwishwawe n'umushwaro Rubota nuko Rubota yamfashije ministre Rubota aramva ati karoti ko yatufashije muri ma campaign kanaka we sinomureka reka mufashe uyu muntu avurwe Rubota yatanze amafaranga 200,000 cy'amadolari ndabivuze muri rezo soso 200,000 cy'amadolari yagize neza kigera ku bitaro baramfasha ko narekorwa operation ndabura sinokorwa operation hano ndi kure n'umuryango umugore n'abana batahari kandi operation ifitiko ndabaye nzoba nandi nzorabwa nandi mfasha imiti giye kumfasha n'amafaranga usabye ni menshi nyafite reka manze dihe ya madepense njewe ngende nuko Rubota yampaye itike ngende Burundi nsanga umuryango mbusanga umuryango ni hariya umugore arambwira ati we abanyamurenge bakuvuyeho ibyo bakukoreye byose ndabibona umugore arasara kubera muyomba we niwe mumaye ukomeye kwa Ngoma Nzito bavukana na nyina neza na nyina kandi niwe wanse kumufasha kubera nje mvugira abanyamurenge uvugira arambwira ati nje ngiye kuvugana na muyomba tufise induvuvira ukasenga barayikora confisca undushobora kujya kuyiguza tuoyigurisha yacu tuoyigira byose batusanze tufite
imodoka ituzanira amafaranga tukariya n'abana bakiganira turi Rwanda nti yakusanze uri imbwa yakusanze uri umugabo yakukoza imbwa yakugize imbwa utafite huri njewe aba bantu ubatuke ubaveho ndamwibusa Yobu wakorewe ishano na Satani kugerageza cyamukoreye n'Imana yahaye Satani ingufu ndamubwira hono tuko munyamurenge mbaye imbwa ko ndamutuse mfite ibyanje reka mfe nawe yego nuko mugore twatungane turashwana turasambura nyine arambwa ko tashaka kubikora mwakoroganye mwabanje gukorana njo nawe turatandukanye nuko nambuse njya Kenya subiraho narinzi mbungere Kenya turi kumwe n'uyu mchayimani wa Kenya nyene wari w'abanyamurenge sino muvuga ndi hariya ngenda mu bedisita bamfatiye mbamu ndaba ndagiye kumenya amakosa bankoreye amfasha kumbe umuchayimani nawe mu Kagari hari inshuti ze batanga amafaranga umugore wanje aze hano batabimbwishe kugira ngo aze mubane waze asize abana bamuzanya afite kakana katugusa baramuzana ndabizi baramugeza hano kuba mubuhenze nibiki bamushiza ati mugabo wawe twamukoreye kugenda hanze none twamubwiye ko ntiyogenda asumugore n'abana ngwino hano wirebere umugore yaraje atamvugishije none mfite umupasiteri wamfashaga hano out of Rwanda out of Congo uri hanze ari hano ba ara telefone ngo umugore wa Karoti arare kwibara Karoti yanse kuja kumufata ara telefone Karoti binumvise kandi umuntu yakora telefone byagenze te narakoze ijambo rimwe ndabwira wa pasiteri umugore su wanje amwihakana kandi umugore umfitiye abana 8 kandi umugore twafuye nabi nawe mwahangayika bitewe n'uburyo yabatakubwiye uwicayimani kume n'abandi ko bamuzanye ndabizi hari ikintu kihari utazi insekirije yanjegere mu rugero umugore angendeho icyo nabwiye umugore ntabyo deception nkorera muri politique ndimo we ko waje hano usubire ko waje sinkuzi cyangwa pastor ararira mwakagira Imana ngo ko uyu muntu yanyerese umugore kandi muzi kandi naramubonye ko yamwanze uyu mugabo nakagari nuko pastor atamvaho bakoze contribution yabo batanga amafaranga atifasha muka Karoti atahe umugore wanje arasubira baramufasha arataha wagare Tanzania aranga ntahe umugabo yasigaye hariya sinzi ibyarimo sibyo kwemera umugore aragaruka azanye n'undi mugore w'umunyamurenge wamushuse tugende kafu mube hano zana abana agenda hariya zana abana bane mu bya process umva ni mu bya process bagiye kumwe bamujana na ku UN tabizi bamushira muri Uba bamujana kwa UN ariko Chayimani aryama karyaho Chayimani aramba magara ngwino hano ndagenda uyu mugore mufata mujana ndamubwira Chayimani ngwereke uri umunyamurenge ndi umufurero buru bwoko bugira imico ya nje mico yanje umugore ndabashora kwamuka mpakaze hano nsanga no kora mwihakana namwihakanye mu nyungu zanje pite impamvu imba wotazi impamvu yanje nibyawe nihorera kandi reka ngubwire kuvubu wandike ko uri umugome wanje nuko mu Chayimani twabaye abagome nitwabaye abagome ko twafuye u Chayimani ngo twafuye twirwaneho yari afite akazi ke ng'umunyamurenge twafuye ibyo banyinjiriyemo mu politique basambura umuryango basambura ese iyo urebye usanga bari bagamije iki kuzana umugore utabizi bari bagamije kwerekana turwane ko ndindi aryo ko bari babizi ko umugore aje ndabizi sinomwemera kubera banzi ko mba ngira decision kandi bari bazanye umugore hano byerekana ko nababwiye ko umugore ndabashobora kuzi Kenya yabaye umbunzi mu Burundi mumfashe ndi njenene nzanye umugore byerekana ko hari ikintu atakuri mfite mwari inyungu quelque part yo ndatazi ndamwanga umugore ararira umugore ararira hari umugore wamfashije hano muri Kenya aramfasha ubuzima bwanje afasha umugore ndamwanga nawe ndamubwira ati kugeraho uzofa ugende ukuri izina rya Karoti mu buzima bwawe nuko umugore wanje yatahe aragaruka Burundi umugore mwagaruka i Burundi umuryango wanje kubera wamvuyeho mvugira abanyarwanda kubwa ko bavuga umuryango uravuga ati mugore twarakubwiye umugore wanje yahinduka mayi kuruta no bumayi umugabo yari afite kare umugore wanje arapangana na bitakwira baravugana direct barumvikana ngo bitakwira guri inzu yanje buvira mu amafaranga atanga agende hanze ndabyanga ndasara nawe arasara turatandukana nuko nicaye imyaka 3 n'amezi 8 waratandukanye n'umugore umugore ngo agere hariya arakomeza twirwane iranta nuko navuye mu yanzu bayimfungiyemo n'ibintu byarimo byose barabijyanye
nje ahantu hitwa Rongaye ko munyamurenge wo mu pasteur anshiri wiwe ngumi wiwe amezi 6 mfubusa ndibusa mbangayika ndwara tabuzima tibaza nari mfite bis ijana abantu bukavuka basubiza ibuvira nari mfite probox ijana abantu mu Bujumbura kabajana ruguru nari mfite inzu yanje sintanga amafaranga sinabikuye muri diaspora y'u Rwanda ubu nibo buzima nabayemo ngo ngene kuri rezo sociaux sanga abanyamurenge bahemuse sinari mbizi barambwira mu group atuyu karoti bafure batanga kubivuga kubera tufite akaga mufite akagari kazi ubuzima ba karoti bakagenda kubwira abafurero bafure bakabigira deba muri group niho batangura muri tujenge niho navugiye audio abantu uzi kubera nje telefone yanje uvuze ikintu muri group fata telefone yange ashyira muri telefone yanje ndakumenya sino kumenya ishusho ariko no kumenya inamba ya telefone umwaka ugera ngo numva wa muntu wavuze amajambo ni wa wundi wavuze ni mwene wabona wa wundi wavuze ati karoti inzira yo ndimozimenya ziba ngifukwe ngifukwe ko colonel makanika yamwizeye cyane namushira hariya bisaba mwene wabona uri niyo wasohoye audio yindi aravuga ati karoti mwe bafurero ngo twe abanyamurenge tukoresha umuntu kuri kwa Big G ni Jojo Jojo uri Jojo urayirya iryohira cyari afite isukari yamara kugira isukari urayicira uyu nimbuga twakoresheje mujani kitobero cyanyu twakoresheje yaramba akora audio ngo ingereho uramumenya ndamuzi ari muri diaspora kandi umuntu nawe ukomeye ni wowe uvuga ibi niyo mpamvu nakuyode ndavuga ati diaspora wa twirwaneho they are vampires kubera kinanivuze ni vampire they don't care about human being so which mean they are vampires niko navuze diaspora twirwaneho they are vampires kote twabinjizemo n'umusaza prophète w'Imana Gitwaza yinjiyemo gute après kusori audio niyo haza abanyamurenge bari hanze Amerika bari Canada batangira kumpereza ama video prophète Gitwaza na Adele bari mu Rwanda kandi ndamaze imyaka ntuku Rwanda mu nyungu za twirwane karoti urabona abantu bari mu Rwanda kandi bagiye kuhuza M23 na twirwane bari abanyakagara bari hanze sinomenya ko abanyakagara nakoreshwa na bose nabo nakoranaga nabo baraza kumfungisa nari kumenya ko tubari akagara barubizi birambabasa aba bantu après kunshira mu ibarabara niyo bagiye kuhuza n'u Rwanda natuse kandi nari kuhura umunyarwanda kamfasha none binabaye gute abantu ni vampires niyo nasoye ndavuga ati meme prophète Gitwaza yinjiye nawe mu politique narabivuze sinabivuze mu nyungu z'abakongomani ko mutuki nabivuze mu kubaba nababaye narababaye ko mwantaye mu ibarabara kandi muranta nabi abafurero baranseka barancira ko mate namwe mukankorera uku kandi nda nabi nakoze sacrifice y'ubuzima mfasha umuryango wa twirwaneho ngo mbivuge bose baraza diaspora yose raza batanga kunyoreza amaudio bakabloka anyoreze audio akahita bloka anyoreze audio akahita ndasara ariko audio imeze gute ko gutuka kunduka twari tukuzi niyo mpamvu twakwizeye genda ufe ndavuga kagarakari ko na system nayo yabivuzemo bishobora kuba mwarabipanze birakuburira nono niko nafate telefone ndayikubita narekubise hasi ndayifyonda yose irashira ndajya kwa pastor ndicara ndaceceka mfite ifoto ndayikwerekana nadandaza simoki ngenda ndandaza simoki ni mubati test nsarandira umutima ukomereka ubuzima ndimo ngo twicara wa mugabo wambajije arantelefone arambwira ati karoti ndababaje nabyo diaspora yakukoreye wori inshuti ni iki kino kufasha ube mu buzima urimo ndavuga ati njewe kogosha ndakuzi unguriye salo yo mfasha yo ntunga ngabaho tamugora ngigira ndamwene wacu ngigira ndamfurero ngigira nabayimbwa kandi nari notable ukoze ibintu bifasha abakongomani bose arambwira ati yo salo yo guranga nja ku murundi umwe nzi nizeye yarafite isalo ahantu hitwa Migori County sinashaka hano muri Nairobi kubera presque salo zose zogoshamo abanyamurenge noboneka ngo nyibone turumvikana n'umugabo ayitugurisha $600 umugabo arabati nyenge kuyatanga arayatanga neza amakosa yakoze ashiramo muri umunawe ngo azakora control ya salo kandi twaguze isalo mwibanga ditamenywa ko karoti arihe aceceke yaceceke agume tuzomushaka umunsi zo batumukene none muri umunawe buri mwanya karoti uri cyakuza kuraba isalo
nzi hariya nani nogoshe nkora ibi ese mwari muyisangiye ndavuga ndi umukozi nuko namubwira kangubwire sindi umukozi wanyu sarore handu kanaka ngwino no bifate ujane Nairobi ndabivuyemo n'ubu tuko turavuga mzee imba ufite tike tujane Migori biri muri depo babifungiyemo ibikoresho kana kimwe nakuyemo mbese urivumbura ndivumbura ndagenda ndasubira harya Rongai tangura kudandaza ibimbati yanje nadandaza ndarwara ubonye bakugendaho mbese ndarwara ndakomereka ndamera nabi nasohoye audio zibiri gusa sinasubiye gusohora yindi sinasubiye kuboneka kuri rezo sosio mbakwa mpasteur abantu bankuyemo wa mpasteur ndingimbuga mu journaliste ashaka kumbona bakamusaba amafaranga bamunzaneho nje kubimenya ndakomereka ndavuga je sindi umuntu kugurisha amajambo mvugira abanyamurenge si free of charge. I don't care about what is coming in my life. Niko navuye mbura nundi mugabo singiye kumuvuga arahankura ahanjana ahantu ahamfatira babysitter angurira telefone rambwira twa mugabo imba wari umupasteur uvuga ubutumwa ucecese kubera kubabara ubuti utimana fata telefone subira muri rezo sosio uri umugabo subiraho wari uhagaze iki mutima wawe kutumye imbugiye kuba muri rezo sosio uri mu mayi gendo hito habo kuba mu mayi imbugiye kuba kuri rezo sosio uri umuntu muvugizo w'abanyamurenge komeza twaciye mu ibyo natwe twaratuswe mbega na makanika ari hariya mu ishyamba kubera twe tuza tumutuka so genda hariya uvuge nuko nasubiye muri rezo sosio niyo mpamvu nsanze hano ndiko ndavuga narahemukiwe narakomeretswe taho nasabye mundi taho nababwiye ati munyandike muri office tana hamwe uranyumva neza ndakumva cyane ngiye muri rezo sosio nabonye hono subira natwirwanaho directement tawizero reka ngiye mvuge M23 ta M23 mfite tanumuyobozi n'umwe wa M23 turi kumwe tugeze tubonana meme diaspora wa M23 tanumwe nibyanje byaje mu mutwe according na system yako ngwegeze igeze ahantu buri muntu wese ubu ufite kibazo kisa na kiwawe barafatikanye nuko nasoye audio mwe ya mbere nja kuri rezo sosio tashare ivuga neza AFC niho nabonye kandi abanyamurenge bose baraza abanyanse ko ndi M23 konje ndi umuntu mubi ndaswa kunizera ni M23 nibo batangiye kuzi wanje karoti uri umugabo wagiye kuri AFC wage natangiye kuba broker hari umugabo umwe nabwiye hano ati nzamba broker kamara toya karoti duzubroka abantu nabako aba bantu ni abantu bakora nginyungu nje kimwe n'indaya urayivutasha ukayibwira neza urangiza ibezo yawe ukayita kubera iki baje kandi narafuye mbashaka bakambroka kubera iyo audio nakuye I will stand on my own until God aramfasha. You create anyone to me. One day karoti nzasubira ku murongo wanje none ndwaye ndarwara nja kwa muganga angora transfer Kinyata byose ndabikwereka ngere Kinyata bangira muri stray ndabifite mu rugo nari kumenya ko byo nibyo tujemo nari kubizana byose ngwereka Kinyata arambwira ati ifiko byarafuye utangiye gukomereka kare nangwanga imiti umuti umwe na majana 5 buri munsi every morning I have to solve one uyo muti umwe buri munsi hari umwanya ndafite amafaranga bikamfasha ko ndyamuko ukaryama ngakomereka ndaryanirwa ngumva nashaka kuturika niyo munsi nagiye kwa muganga muje mu bya UN arambwira ati NHF byarasize harisha kandi bisaba ko nge UN bambi kipapuro bambi birebire tafite n'umuraho ndavuga ati no kuhono okufa ndavuze reka nsabe bufasha imba abanyamurenge bose baramvuyeho hazoba abagore navugiye bazomfasha ndiko ndabikubwira navuze ijambo ko barakumva buriya sinje wabubwira gusa ibyo bazakumva abantu benshi message natanze hari umugabo umwe Imana imufashe washize mu ya telefone yanjye $40 Imana imufashe kandi imufashe imwe n'inguvu sinshaka kumuvuga abishatse ko muvuge azonyandikire ku ya nimero yatayeho amafaranga nzomuvuga no mafaranga yinjiye muri telefone yanje no kugera ubu hanyuma nanone tugana ku musozo ku bitaro mbese gahunda y'iyo mpyiko Kenyatta wabuze ni CF mbese kandi wenda isaba amafaranga menshi kuvuga ngo bayikureho 450,000 Kenya ibihumbi 450 bya ni nk'ibihumbi 4 by'idolari ni hafi ibihumbi 400 nararize
ndarira nyingiraho uyu mugabo mvuze yambemukiye niwe wansubije muri tiru reka nsubireyo après gukora iyo audio nakoze ya M23 ndamubona uyaraje urya mugabo wahanze muri diaspora wasanze mu Kakondo wa diaspora wabitangiye Burundi n'ahandi wansize Zambia araza turambabarira uri inshuti yanje hari umuntu wambaye namba zawe aravuga ko ugiye kujya muri M23 kandi uri twirwane ngiye kukufasha ubanza ugenda uri twirwane usubire ubone na muze umusabe imbabazi ibyo wakoze ndamubwira umugabo n'umuntu mwiza yansabye itike ndamubwira exactement tike kwiriha kugera Burundi ndamubwira ko Burundi ndi wanted very wanted no fungwa mbonye ariko ndahaca mu ibanga mfiteho inshuti bambe tike mbungere Burundi ku mupaka ndambuka mbungere Burundi muyinga ville sanga amafaranga yanjye bamaki kubera nagiye muntu utashaka kuhagarara ku mupaka ngo utange passport bisaba ko njya mu ngiye yapanya ngeze kuri hotel ndahicara mbona amafaranga moyen de transport Burundi byagawe kubera essence hari bisaba yuko kandi uri muri bus hari road block zive muyinga kugera Bujumbura zigera ku 10 duza document none ngiye gutanga amafaranga ku bashoferi buri mwanya barobonshiraho amakenga ndamubwira ati navuganye n'umuntu mu Cibitoke yambwiye ko kukura probox hari abanzane nga privé bashiremo abantu babiri bakanjana cyangwa bagura ibinanasi bakabishiramo bansabye $100 bankure hano na probox bangeze Cibitoke kandi Cibitoke niyo nzoca mu Rusizi ngende abagiye kuntega hari n'abahungu banje uyu mugabo arambwira ati ndindira mu minoti 3 ndakutelefona haza ku telefone umugabo umwe ari hano muri Kenya arambwira ati bambwiye ko ngo amafaranga akabantu urindira ari umuntu uri Swede niwe agiye kuyampereza nahamaza misi 3 buru misi 3 nza ku telefone n'undi muyobozi watwirwana arambaza tumvise uri Burundi ushaka kuja hari yangande M23 mai otwirwane kandi muri rezo sociaux wagaragaje kuri M23 none turakwakira nka delegation ya M23 numva ko abanyamurenge mwabaye kuti navuye Kenya nahikuye singo mahankuye ibi nibiko muri kumuranshiramo ndamubwira to amusaza mfasha tike ngaruke niwo wamfashije tike $20 kandi yavuye hano turatandukanye n'umugore turashwana umugore ga mwarasubiranye naramutelefone noreka kubona abana imyaka 3 ndababonye anzanira kakana kato n'ababande turasubira turaho mbumbure tike nge kugaruka ntabwo mugabo ko nakubwiye aba bagabo ubareke bavemo ndavuga ati njewe hono siga twigwanaho cyofu mabana banje bakagenda bakafa iyo bagiye kufira sinakwihakanye muri Kenya mwanterede twirwanaho nuko nasubiye kugaruka ndi hano mu buzima ndimo mba mu buzima bw'Imana subwoko w'abanyamurenge mfite respect hano kubera ubwoko w'abanyamurenge niyo mpamvu journaliste yampamagaye mutukore ikiganiro nawe hariko sindi hano mu nguvu za twirwane ndi hano mu nguvu z'Imana hariko mbagaze hano ngatwirwaneho niwo buzima bwanje muri makeya waragarutse mu bitekerezo nubwo baguhe mu gihugu cyo batwirwaneho ariko kubera kuzi ko barwanira ukuri kandi barengana ukomeza kubavugana n'ubundi nubwo wagiye ugira amadesibyo nditwirwaneho unyanse ujournaliste akanyanga colonel akanyanga so batwirwaneho ntuzabura abandi batwirwaneho bagukunda cyangwa mbe kagari nzo mafite tundi tugari sinababonye hano bambigira ko bamba amafaranga bari hano kandi ndabafite ngo bari baje kugutereta hajya ngo ugende umuntu uzabavuga n'ubu insecurity yanjye hari nzobavuga izina na plaque number umunsi nzobona umuntu bamubwira ati uveho uri ibangutubwira baraje bakubwira gute barantelefone nari kumwe n'umugabo umwe tuko turaganira amajambo y'ubuzima barantelefona mu izina ya twirwane aho tigira vuba wihute tuhurira ndababwira ati nje mbakasarane yako ndababwira aho tuhurira ndagenda mu biki hariya sanga abantu ntazi yego ngumbarawe neza ndavuga ati none nibiki ati waturi delegation y'abanyamurenge hano twirwaneho none tushaka kuganira nawe none urazi ko amajambo batangiye kuvuga ni sensibilisation moralement kwerekana ko Karoti wahemukiwe waciye mu byinshi twewe tukugirira byinshi kuruta ibi se twokorera byiza none tumere nk'abari aba bantu nababi ni babi babikorera mu nyungu zabo 1 2 3 4 5 6 amakosa bakoze baje kuvugamo umugabo umwe yambe mukiye hano
yankoreye nabi hano bamuvuga neza ngo niyo tugiye niwe mugabo wishaka uzi kuri kwa twirwaneho nawe yaramuhemukinga ko yakuhemukiye nawe yamujanye iramuhamagara ngo imufashe ko yakujanye Zambi nawe yamujanye Kinshasa nuko Centras ngo bavuge umugabo ndavuga ati murimbuka njewe ndi twirwane mvugiye umunyamurenge nzovugira twirwane ntuse umunyamurenge nzovuga umunyamurenge wese ni muri bisanga so ibyo ngiye kubabwira njewe natangiye twirwane mfite amafaranga bagiye kumbwira ati Karoti genda ahantu kanaka ngahagenda ku tike yanje bakaza kunshimira tanze tike 50 bakambija ariko wowe ugiye kungura mbe mesenele ugiye kunshira twirwane ufite 89% y'abanyamurenge wowe akagari kafite 20 na 20 ndishika 20 ni 10 none iyi 10 ifite umutekano wa Karoti nuko nababwiye wahise ubona ko ari akagari atari twirwaneho none umuntu avuze umuntu bajanye Kisasa baramuhemukira ko bamemukiye yabaye kagara none nibiki ngiye kuvuga ngiye kubabaza ko muri akagari kari bako baravuga iby'akagara nuko nabavuyeho ndagenda kuvubo naje hano mbwira umugabo umwe hano ndamubwira ati hari abantu bamvugishije mwe banyamurenge nananiwe kubamenya nananiwe kubatandukanya byarananiwe niyo mpamvu mfite indamara muri Kongo babashira kumwe n'abanyarwanda kubera ishusho yanu izinanirana hari abandi n'abanyarwanda 100% mu nyungu z'u Rwanda baza bashaka kwica ubuzima b'abakongomani mukiyita abanyamurenge umugabo arambwira ati ndese urabazi mubugiramo umuntu umwe mwumvuge umugabo azi ko simuzi namuvuze izina ryiwe menemene nawe arahemuka ati makagira Imana niyo mpamvu umunsi nasabye ubufashe bashaka kubimbaza ndababwira ati I'm not ready on that hazoba umunsi nzobivugaho na preve sinzavuga ibintu afite preve nzavuga ikintu ifite preve abagabo ni batatu baje mu izina ry'uwundi bakaza bihangana kandi bafite ingufu bafite Kenya kunduta ngoze makosa no isanga mu mutaro ko bavuga umutaro wabo bakasanga arapfuye kuri ntwari yarapfuye hari uwazi wamwishe nta n'umuntu n'umwe wamwishe naje no kwicona abafrero abona hemukiye bakaza kubesha ngo nakagari k'abanyamurenge banyice nuko ndakundi Imana ishimwe urakoze cyane reka turangiza gira ubutumwa utanga use n'usaba abanyamurenge kugufasha wabivuze yego none muri make uraho ngaho ntahandi utegereje ubufasha bwo kukuvuza kandi nimba numvise neza impyiko nukuyikuramo cyangwa barashaka kuyivura ayo mafaranga ngana gwe yaraboze barashaka kuyikuramo yaraboze mfite cliché yaraboze yarumye imiti nywa niyo mfasha kalma yikuryanirwa uranyumva none imiti nayinyoye imyaka 3 igiye kunzanira urugwayi so bambwiye ko yifiko bazongorera operation première fois bayikuremo bazoza kungorera operation kandi kuhoza symptome itangiye kugira symptome ya cancer so iyo ngeze ahantu kusoza ubuzima bwanje iyo ngiye kuvuga umunyamurenge wese nabisubiyemo uzi ko Karoti yakoze neza kubwiwe simvuga abanyamurenge kubusanga mvuze umunyamurenge ng'umukongomani uzi ko Karoti hari neza yakoze ushobora kuba wari muri turwaneho urambuka kugera Kenya ugenda hanze hari neza wabonye nayikoze ubibona mfasha cyangwe uwaba yarumvise ko uri umuntu mwiza yarabejejwe n'ibyo wakoze ku gatwirwaneho mwiza hari byo nakoze mu gatwirwaneho umfasha uzi ko Karoti yavuze amakosa kutuka umunyamurenge ikibazo oya bibaho igikuru nuko wagarutse ibyaba byarabaye byose urumva witegoga na discussion kino gihe uri twirwaneje na kwira imba hari umudokter uzi ko afite limite afite capacité yukuza hano akambaga mu hospital ya hospital yakwitanga nawe akaza ubufasha akaza kumbaga ngaba mu rugo nicaye meze neza sinsabye Bulgari sinsabye ho ryama nsaba buzima bwanjye asabye icyo nakore twirwaneho hari umunsi naje mzo mfite amahoro Kongo ngavugaho ibyo mwaciyemo ndabivuga mbizi oya nubu ngubu uri mpatanisha uracari muzima uracakora n'ibintu byinshi kandi twirwanira gukeneye cyane cyane abantu nkamwe babapatanishi kino gihe ni cy'amahoro uko burya intambara ntabwo zihora iteka ryose iyo zirangiye hagomba kujya ibiganiro kumvikanisha abaturage kandi ibyo ngibyo uracabishoboye reka dusoreze ahangaha tubashimira cyane ariko hagati aho turatabariza uyu muvandimwe Karoti mu by'ukuri yakoze ibintu bikomeye cyane nk'uko mubyumvise kandi ku nyungu z'ubwoko bw'abanyamurenge nubwo hagiye hacamo ibintu bimwe na bimwe bya deception bigatuma abanza gusa n'ubavuyemo yakomerekeje abantu
ndumva igikuru nuko yaje kwisubiraho aragaruka ubu nitwirwana 100%, akaba rero akeneye inkunga ya buri wese kugira ngo tubashe kuramira ubuzima bwe. Turaza kubaha nimero yiwe, uwagira icyo abona amadolari 20, 50, 100 se cyangwa arenga yayamwohereza tukareba ko turamira ubuzima bwe. Reka dusoreze ahangaha tubashimira cyane, nawe tugushimira Karoti, wakoze cyane kutwitaba. Nanone dusoza reka tubasabe ba musanzo ukanda subscribe kuba tarabikora kugira ngo uzubona ibiganiro byacu twimara kubishiraho, mukande like munabisharinge kugira ngo tubashe kubisangira turi benshi. Muduhe na comment niyo tubonera ibitekerezo byanyu ko mwashimye ikiganiro cyangwa se hari ibyo mwadukosoye cyangwa se inyunganizi. Reka dusubikira ahangaha rero tugushimira nawe bwana cameraman wadufashije cyane. Ibiganiro byacu rero bizakomeza naho utaha.